Meditação hanesan forma ida atau buka sentro maromak. Lihusi atenção toma kodi labele haketa klamar neon no isi. Questão hatu husi Florentino Sarmento nudar responsável meditação cristão grupo Motael sextane ihadare. Nedehan meditação lori meditador siraba sentro maromak nian. Meditação ne ida dei. Ne forma ida maka ita la otuir labirinto. Labirinto ka labadaine dalan be lori ita pa iha centro pa iha pusat mai be ita tenge aprende atu lao tuir dalan klot nebe iha labirinto ne lao na fati labele sama risco tamba risco ne batas limite ita mos to ona iha basic iha centro iha pusat mai be ita tengi fila fali tengi la tuir na fati la vele hakat ona va centro ne tengi la tuir na fati dalan ne na fati to maka dalan sito iha pusat tam seira mak ita tengi la apa iha centro ne anesan pusat dari kehidupan iha centro maka iha nai maroma iha napa. Nihak tuir weng hira atu lau tuir labiria tenki laho atenção ho concentração. Idane parte husi oração contemplativa hanesang exercício ida atu fokus na fating iha peregrinação ba fatin centro. Iha oportunidade hanesang Padre Fernando da Silva nuda ramu vigário paróquia Ainaru dihan meditação labiria hanesang dalang ida atu buka centro nebe diak baan rasik. Ata meditação ite labirinto sa ite fila fali baitania pusat pe kehidupan baitania an rasik kiri baitania segundo ne atu latihan tu sempre paciência atu lapir regras depois mos atu labele ite be lausa isi buat be ita plano ka ite fokus tenar ide ne pa senti será senti contente tambah kita aprende buat nih para tu insa tu bela trainer kinian atau bela disiplin diri namos insa tu bela hatene emasar nabe lau hitene no emasar nabe lau hitene koto. Iha ocasião ne Romo Seriacus Mariandolo nudar orientador baretiru dare da tolu nedehan meditação mos hanesang escola atu sai ema nebe doming nain bay maselo husi dare Zekoa Estel News.